nia ne yere ne so beka ye no ono so ye yere enu nti ono so beka bibi a onka bibi mfa ngu vim lady ani mu ase because onima yonkofa eda vim lady ene ne kunu ntem enu nti ne ono so beka bibi ama Ghana fo hu se okay ne vim lady ye kana ase no kura bi wom enu nti ne oba ne ye ende no afise asem ne se so hwe post no se course a eba no edoso enu nti ne obeka ne se oh ne kunu ne ho ye oye stable so bi ka se ne kunu ho ye oye stable enu nti se bibi asi ena ne ho ye For now, no damn the breaking news be ever to Jafa Kofi Adoma Wani say a vim lady abe post at to honor say ya boni tu e ni ama say the baby or dano I know a dinty be a Ghana phone sorry na your mom pie and fama a Kofi Adoma Wani update ababeka and sa a free ne so my yepune say and no cry say bibi e kwaso no ne kun phone ne phone na on to men peke na ne kunu e recover no mo da Ghana fo ase e wo ye care o mu show ye e de ma ne kum enu achi kum chacha so abeye video a wo kire se enya no kore eti obi amo no chese nsem wa kum chacha so e de abetu dwan ama se social media mu ache we e kwa nipa we afa foforo so ko we nipa we afa na Ghana fo bisa se e die ne beba emfa so obey e na vim lady ene eye Mrs Miracle Adoma ebenya so mo be twantro se bibia to ni kunu e na mpo se ye no kore se de kum chacha so ka emfa so be no no so benya free so obe twantro aha e too much so besro se obe subscribe no like so share video no e dia mame e ma refi so be bobe on so se be ya upload bi atoma obetumi anya bi ahwe na wanya bi ati Prophet Dr. Bednego number na so the screen as a friend so sumu ha bia no beboa no apa no yi e di ama adafo no monka me ho na me ma e guest akwa aba na ye mfa yon common enso so ohema da gold mame e mo akwa aba de ba too much so meje oso na ne me muti sen nyame adum boko abrebia o blend colors ma ho ye kura ma no akofom some akase me sese akaka e ya adum mame adum ngwa enti se obi hwe no opese wo yete se wo ameka say obi hwe de nim se de wote pa o so onim mami se de wote ye na brabo mu nsem a enka be ne won asa wo ba wo de opese be ne meka ne se e ya adum enti obi wo hwe opese wo yete se me bi o ma na nimre no fa awonsra adum ne nka ho eno ano na enka ho se de wo papa kum adi bia betum na sam wo de betum mu na Ghana fo kire se adenti na asa de wo ka ene de eye Mrs Miracle e ka no e ka me se nsonso ye dem na Miracle no no eye ni kunu no wono no aba be ka na bonten se eniema e kwaso no enya de a eye se etro bi wom ne mom of course eba ni kun so ne so nyina wontimi mpekeye but odagana fo ase e wo care o mesho e de a che ni kun kumunzo on the other hand dey so chiremu a enya na kure na ye gunpowder and not just and some kum chache kan ama say social media omu ache mienu and somewhere kwaso honom no enya sam ketwa ohu sa video si mienu no e dey na about ohima medance na afi machia watiefo ne wahwefo say abebia no ye betina sese ya na ogunya bre e de hwe no kwasam ne se enura na breaking news no e baaye no Ghana nyina ne bo onyenya if you say ye bra Kofi Adoma Wani ye ni madwuma a wo bo ne Ghana ha se ne wo bo ne homoden se ne odi story searching se ne wo bo afoforo enti ekoba ne sa na no kwasem ne se akoya yam hyehye ene empire na ye bo se set sa nyame mfa ne sanka no na wonje no afei ye twa ye hokoba na afei akakoye se etesa entesa asa o Kofi kwa no ho ye bibia nye no nti na afei ye confused ko si se ye tin ye so fopani kum chacha so de babatum ya wo kire se asem no de asi na momanye nansen asem sene a wo ka no nti se me hwe afanu ni mienu na meka se bibia story ni fi baaye no e de ye hwamo baako afei Ghana fo so ya nto ye bo ase emisa story nim ya nto ye bo ase anhwehwe mu ahu sa asem no yampa e na enyina yetu di eche ka me se Ghana ha no ye ti wu a ye pechan nkwa nti ekoye bibi se akwakoka obi Kofi pra no na se obi apese ohu se ne asem netie enu nti no meka se bebia story ni fi bai se no bi kan na amwa afei Ghana fo so ya nto ye bo anhwehwa asem nim enu nti na kum e di video no de bai no aba no oyema so ka se ya baby asem no fi bai no adi hwamo a Vim lady enya just a normal journalist and as a normal presenter. Oyo obi a obey Kofi papa. And as enya so obey Kofi kwa na ye we nipa du ho no mo a
so what the information ba bonten Okay. and now what the news be ba bonten din say yebeka se nipa we enya nokure esa se yebehwe bra ye to aba ne wie ye na Sunday na sa say ye be declare na anopa na anya declare ye no ana UTV posti say Mahama aye president elect. Okay. Sata me declare aba no. Okay. Ba me hu ba bia source ni free ba nti no. Me jitu mu. Etisi ye hwe Vimlady ani Kofi Adamawani ayonko fe do mo ntam na. Emfa so ben wo benya free so ba be bo na wuto ana sempo wo ba be ka sam ya say dia to ne so. Ma me side das bi ye hwe se ne wo kan ye no source no eye credible. And nuntina me ka say e di ye hwamo no if we say sister Vimlady obi a oye media adwuma no enye ne nti wonim say journalist unya information where you have to cross check and check again nti me interest or cross check here SI check bi man san ode beto no e beto ho na na if you say be obi akohu post na social media no so a trend e koso obi a source Vimlady ho videos amani aboso nyina obi a source of the video ni free ba no eye Vimlady post na o post ye no Vimlady so post no say ote asem no ne yam hye no ote ne he hwan de ka kire no brebe no ote ye e fa na nipa ne ka asem kire say asi wantimi afa sa information we no nyina ambam Ghana media no o say etobe bi wo ha omo boy etobe bi wo omo moy nye we nkwa na ye false information a apa bontin yet Ghana ha and obi buy or say a friend Dr. UN so wo be kaya e be cheche award cheche flags ni ade ayo ewi akire ne kosi sen oboa ye nya journalist bi ama na hwehwe ma bi say awards ya papa yi chei so ni source yo so awards ni free ba no e yampa na e no nkoda yete ha e na Joyce Jomensa be ka chere say o HIV AIDS ebe ye campaign akese eye seminar akese etwitwa afim akese ni ade ewi akiro no asentwa no be ka say oni ace enu nti ye nya obi a ama na hwehwem enhu se asem ye sister yi kan wo boa na yete Ghana ha ya ena obi ba se wo ye kukaton enya sponsors akese ni ade hwe hours dodo nipa spending ye de share no ewi akire no ebo no ho abaso e de Guinness World of Record yi nyina placards ni nyina ba e ma no ho ye press conference e ma so ntrofo kokko caption ade no e de beto o platform so enye centrofo keke en centrofo a o mo ye credible ene born abaso ewi akire no ne ye fake e ma ne san ba bontin e besu ye enti se we ni mu nyina kokoso na Vimlady si obi a se wo post bibi na enya ye hwe no de ye Captain Smart ebra Captain Smart be ka say ye bra John Kuma ni film na wa film no eye poison obi a poison no be hwe ne Vimlady ye so na dey say Vimlady eti ase say ansa na the news bi a eye sensitive sa baba bonten no e wo say wo source na wo dey ba no e mu ye du enti say asem bi say ko free no hoba na me ka say aye wadi ye hwamo fi say asem ne ko wi eche ne hu say ayade ne de asi ne mum eye gunpowder ene gu ne so enye tuo say ya bone ni tuo sene e ma ne ye hu ne faaye no enu nti ye besre media no ye besre ye centrofo no wo mu ne kita men wo mu ka say jantomo o de fansa asem a Vimlady kai eye bibi o say ejatomo a enka ne Ghana ka ejina he enka na asem ni post ba ko pe no ko ahye o man no enu nti ye besre say yanka se we so ntie beka se oni madwuma da bi oyo obi a over 20 years we wagina media ni oni mema na esi akan e wo media no asana Ghana ha oba bi betimi arise edu baby Vimlady arise edu no na wabremu yie pa enu ntenye bibi kitua we ya akoba na ye beka se ye de be discredit na na se the but eto da bu ho a e ya wo munya botre e wo information bi e be ba bonti meti ase se na oni Kofi Adamawani woni tie ne bi ono so tie ye no e yam hyehye e na ode betro sa enu ntini ye hu se we atoato aso ye incidents bibiri atoato aso e kire ye se ye media ne sesi ase info no munya obi apese me na mdi kan break asem ne first me na mdi kan break asem nti because of that nti no obi enya botre enhwehwe asem ansa no de info no aba abontin ensem a wo kan si ye hwe Miracle Adoma nsem wo betro ye na ye hwe Vimlady de na it's in line cause Vimlady say ye bompa ye se nyame ebe ye na dom we are looking out for the best and Mrs. Miracle Adoma also say thanks for your care my husband is recovering and it's a utie ni mienu a and ye huni say Vimlady so ni Kofi Adoma nam to ni Kofi Adoma nam dia probability say one na yire so be fine so e wo hono mo it is on na yire ni nyina statement no e ya akoye say e ya de baako na se kum de no na e ya te ne ho a na kum chacha adwen benti na so so de kan asasem ohima menim kum chacha trim
na mintimi so enka na asem ne man but ye hwe kum chacha ono so ye obi oban Kofi Adoma ngwani yie pa ne video no kra o hwe ya so se abra Kofi free Ghana no wo kra no ede ne kasae kire se Kofi Adoma ho ye election yi time e course ehun se abra Kofi bo adwuma den a o ma report ne ade ofi constituency ba ko na okọ ba ko obo adwuma yie na enu nti no vim lady so eyi obi ono so oban ne pa enu nti menye sure se vim lady ehwehwe Kofi wo o hwehwe ne downfall enu nti na make se ode ayem hyehye na betro ne wo kyerɛ ye no ne ne yire ne so bɛka ye no ono so ye yire enu nti ono so bɛka bibi a onka bibi mfa ngu vim lady ani mu ase because onima yonkofa ɛda vim lady ene ne kunu ntem enu nti ne ono so bɛka bibi ama Ghana fo hu se okay ne vim lady ye ka na ase no kura bi wom enu nti ne oba ne ye ende no afise asɛm ne sie so hwɛ post no se course a eba no edoso enu nti ne obeka ne se oh ne kunu ne ho ye oye stable so bi ka se ne kunu ho ye oye stable no nche se bibi asi na ne ho ye na me refi se after se news yi ba ye info ne na mo kira ya kire de se asam no asipan enti de enfa ne kra se e bia gunpowder se ne wo mo ka no ene gu nani a egu nani esipen bia na afi na sunsunsanso no aba enu nse ni wo tu kwan akɔno akwakosa ne ho yare enu nti enye se ade na simprempren na ne yere no ka se o bia o recover but e bia ya asɛm a asi na oba na ba betro sa post because onim se ne Ghana fo do ne kunu no onim se ne Ghana fo tete na wo mo so a friend no mo nsan ka no wonim se omo wa hiem ze ne odi we ba beto so obi anya komato yem na ne mekunu ne mu no eye ne ho ye bibia anye no oye okay enu ntina ba oba ne so de ba sa na vim nso so kum atemdidie na wo mu no na meka se kum wo ne vim ani ni ye obi aka asem wanka ne yie kura na se wususu mpo se asem na okan no ente sa eno ma wo kwan ma wo medi oba atem sa no mass of penny kwan say on for ba besia mesi media ne so na won horo no se ne wakoro vim lady no enye sa na so penny ye se onu afia poku abeka na asem one na nya adwene a bra na be counter no afia asem a wo ka ye no ente sa next time wo ka asem a hwehwe source na nya bibia wo de asem ni free ba se ne ka be post oh e bia menya info ni free ha ni pass mesi na obenten ana se wotimi declare source kra okay menya source ni free say that say ade we na ye Kofi but se no de beto hotrasa na se eye tra dodo info bia ni point bia ni bibia ni ho a kire se asem na wo ka no eye credible obetimi aka ne sa na se obekọ raw na obedi na tem just because obe post bibia enye fine sa na se obe post bibia wo ditum se enye sa na tie no eno ma wo kwan ma wo ni na tem na that good say ye hwekum chacha nsem a wo ka ya ba pe aya se da bia asem bi ba no abebata ho obebata ho so enye mata ho keke na odi atem na wo ye osofo na asem si anke ye hwe asem we ba ye ya vim lady on time Kofi Adoma sa so na ne yire ntai Kofi Adoma na se wo ka ne se ne yire no so no so ye ka so obi ye stable la that good and sa na meka se that good recover no na bibi ye no okay there is nowhere we are fit and strong you baby some sana that go so that good they say de nyame adumo ne ho ye ba no but say normal e be a course ne do so my husband is not in any bad condition he is good o can say be hu ne say but so be ma ye hu ne say he is recovering na say they not say some no are legit enti kum some na de be obebata some no kan Ghana for say wo ya e bibie wo ho wo ya e bibie because wono kan wan kan you obesa baba betwawo enti they see in Ghana for kan say kum chacha ya mata ho hwehwe ni mu wonsem bi ho e dia na abeka afa ho ohema ne di kan ma yen hwe Adoma eyire no eye miracle ni post na wode buy no say sorry I can't respond to the numerous WhatsApp calls on my phone and that of my husband now currently he is stable and we hope for the best. Thanks for your care. Good. So currently he is stable. Meaning say BBC yeah that good. We hope for the best dear. Just say BB koso. Currently her husband is okay. Currently her husband is stable. Enunti ena me kan say ade no asi ebetimi aba se wonya kwa akwanhia no wonya kwa akwanhia pen ya hwe why okay e bia emfie nimu no obo se ensunsun aso bia san aba enti se ade no sane ne nam bonten so say ye gunpowder na egu ye bra nani a e bia egu nani that time no ohwe na oye okay enti no fo se ne ho ato no ena e bia ade na san aka no ho ena watu kwa no so wakwa kosa no ho yare enu nti ye nka se bibia nsi ye bibia si
bibi de asi ba sani ade na ba sa enura nko na asem ni si ya ama Ghana for ekuta asem ni hwehwe no eno na ye ka se enye sa na ti enti ye nto ye bonu ti na ye se currently no ni kunu ni stable bibi anto ni kunu ni okay aya asem ni sidie na so sesei ne hoye sesei etu obi ambo nani sesei de oye okay eno nti ye nti ase wo sa kwan no so ne ma abusua no so sa chance no mo so course ni ensusu enkofom no nti me fa hwe no ho ye ba so fo pani kum de no so a se ne wo kae no ase asem bia ekowu a age se bekra kum asem bia baba Ghana ha bekowu bia no kamia ye se age se asem no e bekra kum chacha ye nim se eya na kum chacha no me kan say eye pa bia na man kan ye die na me nim connection na no de wono no wo fa sam no a on taking the delightly crowd ba be ka bi nti ne wo ka no no wa hwese de obesi aka na matemame enti so pani kum chacha me hu ne se edo a wo de ma asofo no ano ye den enu nti se ne nwa asofo bi hu ba asem a obeba be twitwaage no se na danfo bi a wonim no wo media no so hu ba asem a obeba be twitwaage no se wo bi a o kasa wo media no so bi a wo ka asem bi na asem no ankoyi a kum chacha beba bi aba beka ne ekum ye ne efa ba bi na emu ne Ghana fo so ka ne se aye ya se wo ya pe trend ase kum sha asem no emfa no ho kra trend nti ode no ba ba gya asem no ne abodi dia France bi ka na asem no emfa no ho enti se kum pese wo che na adwen asem bia ho o wo ho kwan so be che na adwen na emom ne be stress of pani kum chacha ne se o matem didie ne wo mu no emra fom fi se wo ye so pani a wo dado mo nim a wo kire kire enu nti se wo ba bonten na wo be defend wo nua enu anu no nyinya me se nya na no wo ye no na emom se atem didie beba na wo di oba be se be gina ho na wo di oba atem be makura na wo di na atem no enu de ye papa ne ye se ye trend na wo pa o me hu so o pe trend ene ye nka ho asem nezo se nya trend na wo pe na se eye defense na wo be body a ene wo mo ho nti se Ghana for bibre eto ba ha e wonsam a wo mo te ye no ye de yankomo twetwe no ACN de na wo ka kire Ghana for e de nsam na wo ka mo makoma ato me se ne de wo makoma ne mu chicha no okay oba me da se me de me ka bi a kire Ghana for mo makoma ato mo yema ne me ka kire Ghana for ne se womuma omakoma no ento womoyem ye bra Kofi Adom anwanwani nyame adom ne ho ye oye stable bibia nye no eya asem a esideda e na wo san akọ ye ka se wakọ hospital na we okwa ye check up akọ hese ne yesi ye na okosa ne ho yare de bibia eye okay a afensu mesre asem ba ma ye mpentamu enya me na di kan breaking news no esan se ye pe numbers ntino na wo bia di kan se on di kan breaking news obia pe views obia pe traffic e wo ne channel ne yesre asem ba ye nya botre ne ye asem enkosi ase ansa na be breaking news na ya breaking se wo be breaking fake news na fe ba na ehunsa asem no eye fake no o credibility na esotia na tinite Ghana fo nya botoyem ye bra Kofi Adom ye gidi se nya ho ye nyame ya adom aba be ka yensa se na ye pe na asem no ne nyina na boma ye adwuma no Dagod me da se ewo akwanya da bia ye be to yensa frɛ wa wo ba Awurade enhyia adofo nom Dagod amaya te ase sensam ne ye te ase ye nya abotre said the emirates of Penny Obi Nimbeka said the fake is news, you know. The news is fake. What down and the fake is news. I had ye do AC too much GHS so and I will show me. You best say something now near book for best subscribing. While I first watch a video, no. And more if you saw the Bob Bonus when who hear me ye pass Sabaya. Upload the beer to my obey to me and your beer ship. Now when you be you all the social media platform no so. It just so him and I'm just what you best say.